Pergelaran Sintung dalam upacara adat pengantin pesisir. Sintung merupakan bentuk ekspresi seni yang berasal dari Dusun Batang, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb. Perpaduan unsur seni tari, musik, dan vokal menjadi adonan unik yang di dalamnya berisi pujian kepada Tuhan semesta alam dan juga sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan tutur para pinesepuh bahwa pada abad ke-17 Sintung sudah mulai masuk di bumi Sumeneb bersamaan dengan Tarekah Syadziliyah dan Rifaiyah dalam penyebaran agama Islam. Inti filosofi dari Sintung adalah menjaga, merawat hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan manusia. Semoga dengan Sintung kita semua bisa saling menjaga keseimbangan antara alam manusia bersama Tuhannya. Hadirin sekalian, inilah pergelaran Sintung dalam upacara adat pengantin pesisir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corak di persiapan bendera sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nak? Pangapora. Maturengki. Beten kaula minangka sinyepoe dari rombongan pangantan lake. Saberuntut saat samangken ampun tantuk dek kedangan Kak Dinto. Eki. Punapaten kaula sarombongan Kak Dinto kaeti kangkui malebet mangken kimin. Sabab dalam parampakan sabulun epon. Beda cap-capan. Onapa jajan racek duri saibu panika. Ampun ecok lebih. Otaba ampun ignai. Eki.
Insya Allah sateja perlengkapan. Saya maksud sekarang para panjenengan Kak Dinto. Insya Allah mulai seminggu saya tak pongkor Kak Dinto apun estadia kisareng reng bini. Tapi ten kaula tak beti ngurangi pun apa sedeti. Karep dari panjenengan ten kaula pakun atanya kareng bini. Manasan? Manasan? Tutul rabadaya. Becik apa? Buah mah, buah. Nah. Terus tetel. Artinya lah pada kita kapi yo. Saya budi tanya, kita yo. Alhamdulillah. Jadi Kak Dinto pisang, satu je pun apa? Setiap kisarak, saya kagarap sarang pancingan satu je nak ampun elang kapi. Namun dan kau Kak Dinto beda petanya mau beda pancingan. Sabab di guru beda persyaratan Kak Dinto si Aropa. Keken racek duri saibu. Mak corak cek tajam Kak Dinto. Buat kedua nama nau tahu arti Kak Dinto Pak Kak. Engki panika. Seeko cak jajan racek duri saibu. Kan peten kau lamilana motor dak para panjenengan banyak macam-macam jajan. Tutul tetel ampun cukup menurut ketor betul kaula. Namun menurut sasepo Madura sumenep usut epon jajan racek duri saibu panika belum macam nikah kena. Namun manabi dalam sama cema panika saratos. Manabi korang dari kepanika nikah tertiduri dek perasaan deti rarasan kada datang ke eka ocap kabar katemor nikah duri na boten kaula. Ketika Dinto saya maksud kalaban jajan racik duri saya. Eki. Sabab Kak Dinto Pak Tandar Pak Pisan iki tak satu jena orang asli menem Kak Dinto ngerti pon apa arte epon jajan racik duri saya. Eki. Jadi mana ampun jelasati sarang pancingan ampun satunya paham kati pun apa dan kaula rombongan Kak Dinto ampun tak betah kapuru kangku engkel meleput dekat Kak Dinto. Eki. Mana bisa saja ampun eco kopi tor eneng kapi ngiring masuk. Yo, manasan. Siap yo, ayo keping kacang. Bola berat ya dia. Apa perlu tolongi? Namung cara panika Pak Tua. Ampun rasa keketen boten kaula kapanjenengan. Pangantan laki ampun kauladen. Namung boten kaula tak makalajuken. Katipun apa? Manabi pangantan bini panika jugen sareng boten kaula badhe pakaluar. Kak Dinto lakar pangarepkeun kaula sareng satuju rombongan sabab lanceng Kak Dinto minangka calon laki dari pangantan bini makin ampun kaburu kaangkuy apalagi sareng calon Raja Epon kalangkong majepa ngantan malepet kanuar
namung syarat panika sablun pamangki supaya ngatu pada pangesto engki panika bede capo-capen ontal seret ngireng betul kaula bedi ngireng punapa sek ampun eta karep sareng panjenengan dari pihak bine kadito Karma engak titinan kona dadi salana moga setia sampurna sampurna porlang gengat ate kempang ro'om sarendeman pada nyekar nyon pak muci nyon doa nyampung pak nyon aduh talang Berang adik kabar tete sorot abang lan kala
kabetean eta menang pada mulung ngasela jakantos kebai pake bu ring lain pa dengan oleh tanto nemo kapungan sampurna ban tantram ate montarana dunyongan
ngode kapar begen se beri malega itu Kakek bojo panika parat teko tu cokopi. iki gua dielaksanaki kadar bocor iki. Pak Tua, panika bektona ngocor sabab sarang reng sepo dua epon engki panika kotu epan esangoni cek panika ampun teti lake binina panika kotu sangui kalaben kacung beret eki saingkena kocoran panika sarang beten kaula elak laki namun separ juga ibu Wakil Bupati Ibu Haja Dewi Khalifah juga edampingi sarang Ibu Minsana Purwaningrum sop aja ngocor de potra-potre ajunan panika nambe celep ancelenaki kau dien Sabab Kak Dinto minangka epu neng Sumenep Eki minangka ibu nyara wakil epo kocerepon mantelmu kesempurna matur sakalangkong de ibu wakil bupati sisa terus epon panganten nama pon Bengas eko temo, bengas tua, dari pangan mula moti manterokona terus tenang hati ka odina ampurna beletang kena mun ngorati potra-potrana pada seneng tentrem ate aduh talang tere judul dunia akhirat aduh talang abah ula pun apang rasa tangis ate terbanyak rajut sena tak perngeri dona Allah Tapa beken tangis ate rakon abek sadayana terasa oda aduh talang tersampurna jika odina tersampurna jika odina
Pak Tua, beten kaula kalah tarian sate jena syarat atet lempar sere ampon lastare ngocor ampon kalampan engki panika mi bola bede dari panjenengan panika saya bisa ahibur keluarga beten kaula Kak Dinto engki panika beten kaula nyerahaki da panjenengan Matur sebab sakalengkong. engki Kak Dinto banyak tantaretan sejuken dari Sumenep saya ampun sepok juken badai Kak Dinto sing engki Matur sakalangkong pisan. Mantu sakale beten kaula arasa bunga, arasa jember kaduk pada. Eki Sabab penyambutan dari pihak pisan ampun luar biasa. Namun ten kaula sangaja lakar hadir sareng satu je keluarga saya abek benyak. Tujuanna Kak Dinto lakar apen to kanggo nyampung kabungan neng kenangan Kak Dinto. Eki. Jadi beten kaula saat pangken beti nampil lagi setong kesenian tradisional Eki Kak Dinto seamakna sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepada pengantin berdua nanti betul-betul menjadi pengantin yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ben tari Kak Dinto saya kasampot tari sintung. Kaepon orang Madura asli epon arte epon nyare sesetong. Oh eki. Dah. Untuk hal Kak Dinto kaangkuy ngauningi katipun apa? Tari sintung ngereng kalaban pengucap Bismillahirrahmanirrahim malar moke kana sekadua Kak Dinto paringan lancung omor tor malar moke Bismillahirrahmanirrahim kana sekadua Kak Dinto paringan raja racikena amin tor Bismillahirrahmanirrahim awal qasida billah Bismillah awal qasida billah Allah Allah waduhu ulid al-habib Allah Allah waduhu mutawarridu wan nuru bi Allah Allah wajnati wa
والنور من الله الله وجنتي يتوكل ليلة الإكن ليلة الإكن ليلة الإكن ليلة الإكن المداوم واغفر لنا الله الله سيدي واغفر لنا الله الله سيدي المداوم وأتانوها للركب قد سبقت بها سبقت بها وأتانوها للركب قد سبقت بها سبقت بها سبقت بها سبقت بها فرحا وتيها بالرسول الأمجد الله يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي الله يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي الله يا مولاي الله يا مولاي سلطان على ذو الجلال ذو الجلال يا عاشق النبي وصلي صلوا عليه صلى الله عليه ولد الذي لولاه ما أشيق النقاء كلا ولا ذكر الهباء والمهدو السلام عليكم سلام نبيكم لمن في الكونين الله يكفيه وتنين تفيه وطليل الله سيد على أهل الوجود ومقبل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله محمد حبيب الله في أصلاب أرباب سوداتي تنكلت في أصلاب أرباب سوداتي الله كان شمس في أبرو كان شمس في أبراجها تتنقل الله 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 يا مولاي الله 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 يا مولاي مولاي صلاة النبي على النبي الذي قرب بالأرض الله طيبا تجمع الحسن فيه تجمع الحسن فيه فهو وحده جل في سورة مقعد الأصوار الله الله
محمد صلوا على المتقدمين متقدمين على المتقدمين متقدمين على المتقدمين متقدمين والمرسلين يا مولاي ياهو 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 يتوقد أحمد محمد ياهو ياهو أحمد محمد ياهو ياهو نور تجلى ياهو ياهو نور تجلى ياهو ياهو نور تجلى ياهو ياهو نور تجلى ياهو ياهو عليه السلام ياهو ياهو عليه السلام
الله يا نور في نور الله يا خاتم الأنبياء يا مولاي يا مولاي يا سعيد الكونين إن كان معجز يوسف بقميصه يا الله تالله ذا المولود منه أزيد يا الله توبة إلا الله عالما حيا بالذنوب يا الله أنت بالشهر مولدي يا الله يا عشيقنا تولاه بحبه هذا هو حسن الجميل المفرد جميل المفرد سير الله يا مولانا يا سلطاني يا سلطاني انسر وجنس محبا تسكن الله الله يا مولانا يا سلطاني انسر وجنس Ya asyik Nabi Asni Sallu alaih ولد الحبيب يا مولاي بوافته ولد الحبيب يا مولاي بوافته متورد والنور من يا مولاي وجنتي والنور من يا مولاي وجنتي صلى ربنا يا مولاي نور تجلى صلى ربنا يا مولاي نور تجلى صلى ربنا يا مولاي نور تجلى عليه السلام البدر تمام يا مولاي نور تجلى 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 عليه السلام Ya asyik Nabi Sallu alaih هذا الوافي هذا الوافي يوم عبدي هذا الذي من قد من قد يا صاحب non amladu sallu ala sallu ala man
Yarika, Bapak. Satajana ampun kalampan, namung beda kurang situng. Engki. Pangantan sedua panika sopaja ekau ningi saantero masyarakat. Leres. Manabi panika pangantan sedua katipun apa manabi iarak. Matur sakalangkong Pak pisan iki. Namung sabelumnipun beten kaula ngarak pangantan atas nama rekan-rekan Duta Seni Sumenep, saya menyampaikan terima kasih kepada para sesepuh dan tokoh masyarakat Sumenep yang hadir pada siang hari ini. Kemudian juga ada sesepuh yang hadir langsung dari Sumenep, Bapak Sunario selaku pendekar silat dari Sumenep, yang siang hari ini juga hadir bersama putra tercintanya Mas Dodi Pranata, salah satu staf khusus dari Kementerian Desa. Siang hari ini juga ada di tengah-tengah kita. Dan Bapak pisan serepon gila ampon pernyonan akati tradisi sintung lewat nafas islami ngireng samangken arak pangantan sareng sateja keluarga bersama musik tradisional Saronin. Yo yo yo.